2024 කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන පාදයාත්‍රා උත්සවය මෙවරත් කුමන ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඔස්සේ හින්දු බැතිමතුන් ගමන් ගැනීමේ උත්සවය 2024 ජූනි මාස 30 වන දින සිට ජූලි මාස 12 වන දක්වා කාලය තුල පැවැත්වුණා. එම කාලය තුල බැතිමතුන් 31986ක් කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය, යාල ජාතික වනෝද්‍යානය, කටගමු අභය භූමිය ඔස්සේ කතරගමට කිලෝමීටර් 113ක දුර ප්‍රමාණයක් ගමන් ගත්තා. එම කාලය තුල බැතිමතුන්ගෙන් පරිසර පද්ධතියට යම් හානියක් සිදු වුණා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඝන අපද්‍රව්‍ය, පොලිතින්, ප්ලාස්ටික් සහ වෙනත් දි รา පත් නොවන කැලිකසල පරිසරයට බැහැරවීම වුණා. When DIMO received a request from the Department of Wildlife Conservation to support them in doing a reusable bag during the Padayatra pilgrimage, we were thinking about the quantity of bags that was required and also the cost that was involved. So that is when we had this idea to do the reusable bag from waste fabric that is coming from the apparel sector. So we had the initial conversation with Biodiversity Sri Lanka to look at the partners that can be involved in this initiative, and that is when we had Linea Aqua and also MAS Holdings, MAS Brand Protection Unit coming forward to contribute the waste fabric. We also had Dilma Tea coming forward with DIMO to support in stitching the reusable bag, and we also had Biodiversity Sri Lanka with their EPR project initiative supporting to do the reusable bag. We were able to do 6,000 bags, and we handed over it to the Department of Wildlife where they distributed. We provided non-branded waste fabric, transforming it into reusable bags for pilgrims. This initiative is deeply rooted in our mission to drive sustainability and reduce environment impact. By offering these fabric bags crafted from material that would otherwise be discarded, we are taking a significant step toward reducing polythene usage during this sacred journey. ஸோ இந்த அடிப்படையில் வந்து குறிப்பாக இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸில் இலங்கையின் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். இந்த பிளாஸ்டிக்கை சரியான முறையில் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைக்கிறதுக்குமான முயற்சிகளை நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். அதில் ஒரு அங்கமாகத்தான் இந்த இபிஆர் என்று சொல்லப்படுற எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செயற்பாட்டு முறை. இது வந்து அரசாங்கத்தால் செய்யப்பட வேண்டியது. இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய இந்த வேலைக்காக எமது இந்த திட்டம் பங்களிப்பை செஞ்சு கொண்டிருக்குது. இது எப்படி நாங்கள் ஒரு சட்டப்பூர்வமான முறையில் கொண்டு வரலாம் என்பது. මේ වෙද්දි පරිසරයට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. අභියෝගය ජය ගන්න නම් අපි හැමෝම එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ අපි දැක්කේ ඒ වගේ එකතු වුණ අවස්ථාවක්, විවිධ ආයතන ගොඩක් එකතු වුණ අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ තරුණයන් හැටියට වගේම මේ වගකිව යුතු පුරවැසියෙක් හැටියට මේ රටේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අපි හොයන්න ඕනේ. ප්ලාස්ටික් පොලිතින් කියන්නේ දැවෙන අභියෝගයක් වෙලා තියෙන ලංකාවට වගේම ලෝකෙට. එහෙම නේද ත්‍රිෂා? ඔව් යෂාන්. ඉතින් මේ විදිහට එක් පරක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ඉවත් කරන පොලිතින්, ප්ලාස්ටික් වගේ නොදිරන අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට අවිධිමත් විදිහට බැහැර කිරීම නිසා සෑම පරිසර පද්ධතියටම වගේ මේ වෙනකොට විශාල තර්ජනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයේ තියෙන බැරෑරුම්කම තේරුම් අරගෙන නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මෙවැනි ද්‍රව්‍ය පරිසරයට බැහැර කිරීම අපි හැමගේම යුතුයකමක් වගේම වගකීමක්. At the Padayatra pilgrimage, the department usually do a clean-up because there are a lot of plastic and polythene that enters the park. And we had Lalan Rubbers coming on board to contribute with gloves, masks and garbage bags. And we were able to collect 130 bags of garbage with the support from the Department of Wildlife, the volunteers from Sri Lanka Army, Navy and the community.